पड़े अकेले एक जगह वो सब निकल है या देखिए ना ये सब हालो नहीं भावे पड़े अकेले एक जगह फोटो ले पेपर में निकाल देते आधे माल आएगा उसमें लगने नहीं है ठीक है ऐसी लाने तो अपने स्टॉल पर देते हैं बढ़िया स्टॉल पर तो जाओ ना हमारे स्टॉल पर लिया जब वो सब निकल है या देखिए ना वहाँ हुनुहुन्छ शत्रुधन भगत लक्ष्मी र गणेशको मूर्तिको कारोबारी शत्रुघ्नजी तपाईहरु एक दिनमा कतिको बिक्री हुन्छ र यो कति दिनको व्यवसाय हो यो हाम्रो धनतेरसदेखि लक्ष्मी पूजासम्म 3 दिनको व्यापार हुन्छ एक दिनमा 200-250 भन्दा बढी मूर्तिसम्म बिक्री हुन्छ